Wau kadi punika daging atudane rakyana badhe bandhe suwake Dewa Ratu mawa tanah ban-ban alon Ratu Siwana paman pade munggung daging awasana nih anak yuk aman 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 ada apa ngejane adene pianake namanya buku atur pamane ane pireng gelah marote boyo ke paman bakal ngatur rencana pamane deket yang gelah yang subuh ketok kang nak kediri kan kami kulit jana pamane lawodang paman ajane Nasawire to piana pamane dia kandri sugo kesuksera kadur tekening gelah apa ndak paman audang aman audang dadu ibu paman kami kepate saireng sampun wenten rendep awasanan itu anak agung kadi punika dan purun tula muwali raris dane rakyana patih pandhe swarya muwali ke karang kepatihan